Lorong dia malu hari nai kanal televisão Pos horas neta tolu liu na Kita kata kohin lorong 21 de maio 2023 nessa lorong especial para povo Timor Tomac deve exercer direito cívico e eleição parlamentar onde ele tem representante vai ter Parlamento Nacional vamos retan governo formal e horas ele dá e centro votação escola China ninha estação votação nem tá autona nós muda nossa sala de Fati atau surani, tambahnya agora se processo contagem lá e daí a situação atual a cidade de Lininha e depois continua transmitir processo contagem voto e a escola Sininha vai já pode ser que está acompanha na Fati processo contagem voto e a escola Sininha. Kalau kita ini semua yang banyak karena kita boleh confirma lagi. Total boletim kita mau hitama 750. Namanya Laudan Lima, Kanselar Ila, Bota Lima, Bota Tamaya, Una Zara, Hamutu 744. Oke. Jadi kita simpel kata dia tinggi 744. Kasih orang kakak. Kaisa dulu. Begitu deh. Oke, Martina, ini pronta? Pronta, tadi dah hukum kontagem. Ya. Kita. Josi.
11, 11, 12, 12, 11. Mira arriba. Y esta transparencia en la placa famoso nunca más cosa más. Y ahí está lo mejor. Ni vida sola mesa. 12. Augusto fiscal sih parte perenia, ini baru utama ini. Kalau macam apa sih tim hari miri pada dunia. Ini dia macam ini. Sebenarnya baru macam Kali kuncinya baru main itu naik begini macam filmnya sih jangan tahu. Lo naik, lepas di situ dia berapa tengok. Onji. Onji. 12. 11. 12. 12. 11. 12. 11. 15. 15. 11. 12. 12. 12. 11. 11. 12. 11. 11. 12. 11. Bele. 11.
11. Doze. 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 11. 11. 12. 12. 4. Kita bahasa lima lagi. 12. 12. 12. 11. 11. 12. 12.